hati nkajetiri chongo hongo iza kashwerwa nkakingu hangu yangu bazaro mukima mweta kingu hangu yangu jetiri kingu hongo basharu so cyo kusanyira mu China na weta kingu hangu yungu hangu chungu yangu nguri Nchijangurore funde kagambiro mwizinganiye banzure katabiro rwanganire rufitane kanizo bwa kuneto mu rugwa ajya kwire gumungira ibega nimbubega nkwate kinyambiso muri hamwe menyundo ya mwene kazense yazo de baba yisebesha cyapa kibarenga hize ngwijembere ryashurire ryo n'umushagwa ryo kayitwa n'imini ryagikare nturine akatondo ryagonyero mu babarege ngo nabesiba ninkongotani tsaba yisiba yegendire urebo muzungu ranga rwa barginga no waziro mwiro mukamo mukabaka bumwira kargabora yatanga shugonya na cumuruzo omuhini yagura byo mufuke yabire ege kabaransi wo muri gihanga itaka ryitunyamuzuro tura katonsenya guteka kabere nyakutubyamya kecuke mugire ngwe ebare Yes right abakutureba amazina ni MC Mashweko kandi program nekibozo nkaburejo ahari Nkore Media TV betu nimba kunda munonga kandi banywano banje barukuwokinga nimba kundira kimwe muri gukora n'ikintu cyurunge ni ugira nti gambera munywano wawe yabase kuba na subscribinga kandi ni ubase kure urare program ejo base kuba no sharing link sharing yo mugenzi wawe kwari kurebana hagire cyayegamo kandi cyango munonga program ejo ufiteka musente nabase Manda Phone Solutions nibashangwaho mu rembo rwambara mbaye nibo kwenda kushubura amasumu nengashe ibo kwenda kugura isumu nubasa kwa no bashyira nibashangwa wahingura Centenary Bank aho mbenike room number 0B37 umfure ya hansi bashyire ubase kwa no gamba nabo kandi mukore business nungi munonga nengashe batere R0 mushanje 58 benike 858 mbase kuba numukwataganaje Rizoba nabaretera omusheja omurukumanya binjo murukumanya kandi okwatirire kinteki uzande comedy eka trending omunsi yona erubura hamwe ijakaraga yatembanye nenyonyi yantera jambo nama yakurarereka China kurare batembenyonyi wikiriza nikiriza ngwe bintu mbibasa atrama ngwe bintu wamaniyo no kugitemba azakare nyoka takadaje nangwa kare katu okozana comedy nagumana imfollowinga konka kunareba kakutemereje kireka comedy yo nyakwere niba sano kugizana tikare vege haje kindi kije niteka nabasa ko atari nyenyenko wayegiremo nibinji abo yigise kandi nibinji abezire nibakufollowinga kandi nabo bakagira ikibatandika bakabe kibare bwa hati Kachina nakwakira nakushemerwa Mashweko nakwakira mazbari Nkore Media izo bari Nkore Media Mashweko namongera hizine rindo masansa izana kubatuze 2011 byo kwakana 2025 nyo Valentine muhereza nabatuza Mashweko izina amasansa so ndagumamba mweta Mashweko masansa amazina tunagira imbere nyine rumwe uzira patrine y'abana ya mutuko amen izina nawe bari Nkore Media nibageta Nkore Media ninga Nkore Media Nkore Media to abashemerwa na abakira nanye Valentine muhereza Kachina ko kubabagambira nangwa yansanga ndi umukisibo hate kizibe cyo kunyenda muno wasota kibwe na munonga wo ndi turi umukisibo akachire azakutakiya akaza ukabonera bankofira yawe utakiya ukareka okusiba kwawe ndi kumanya no sibe kironkanye hapana niyo no sibe kiro Kachina komedeje iwe Kachina amazina gawo genyine niko turukwenda unasina tagamanya izina ryanye ni Valentine muhereza Kachina unkagenge nagubambatize numuhereza Valentine muhereza Valentine yeje yazarwa ngahe ibyo byona turiye ntuza kubigarukamo twashuminga ngo hariho batakubimanya munonga nizarwa cyakazumba Isingiro Bugongi Shema district ubu nazarwe kecyo Rusenye ku ngati atekeje yaba Shema bakagishara okuwazarira uko okushoma weje watandikira uko tonda wa natandikira kababizi primary school mpake cyakashatu tu Africa twazambende na marimya nashoma etamemwe banyiham niza nagarika mucyenda na musanzu P3 manyoga seka primary school na heza P7 2021 2022 na joininga Karamba Hires mubende na heza senior 4 2025
nija nazo msini ya 5 Wedeni na heze 2018 2019 naza Bishop Stuart University ni hayo bachelor's degree za journalism and mass communication hata ndi Victoria University ni shoma master's degree za diploma and global studies okusoma kuona na summarizing in statistics areke kwenda kubuza waho iwe kusoma mostly on primary level oka watandikire kuzana comedy atokuzana comedy kwanje nkagitandika ntakatandikire na kusoma nkanye nakantu kunkora ko kwatakati nkora kubo butoburo ubona tubukachikora ntiza kamwe na konka no kwatakati ukashatura ningo hirwa kabakini itagire no kwatakanda katokatahode no katera utensabari atayikagu kakura tokatera no basa kusanga warga nkakakuba warikarwe bukona ori hire ubwo takimanyero rugumana utera kantu so niyo comedy yanje inabantu kuzana ndiyakana icyakabiri nkani nti nabantu so ba antu kubaye bizayo nyesereka deni baba nkagati ubana bariyo bambatondera nko busaza nyizanda bahe 10 basheka nanye mbesereka konka mbara ninyenda bandebe konka tinkwenda bandebe saini ya kabiri yo koreka ngo akari makantu ka comedy konka kuza kuba mu comedy wa serious nkatunge kitabo cyo mugenzi Benedict Tombanje cyebyevugo akabone byevugo se byevugo tuberanye gise comedy konka bikiza bya opportunity kunagegara ko mu isomero mu primary nagenda ndukoyeso kwevuga kwesimba entertainment na ivujuro mbaganda batakubihura ngo barkwebuza ibigambo nibikuratana bita so hata aho kunahirize kurya ka umaninko yese byevuge binsomere kumaningita mu buntu bwo kusesya nkanyine na n'urumanyo raruriro urumanyo n'uburu nkaho nkatu no mangu inori nayigure motoka yawe hati no wabganda kurura kintu cyakwisha hwe umuzungu bambakita insect tinkwenda kuchifa so akarimo ubuntu buce konka ngumiza muntu mpaka primary yagiye kuwa kanargira bwa entertainment nabire head boy on primary katine cyangwa konka to buchina sano buchina nubwo bwabandize kukwata yo mununga atobucha obuchina ruko butandiko ko uri mucakanga nka P5 vom watariko buchina atsiwo buchina bambizo masomero hata ujya kandi wa entertainment so bachiza yo bajya mumbere nyene naza kubarambuza kubakora sembo bakakora sample atu bachikora sample hawa nkesande biza bakora sazi honke mitwari atosanga nabakunganya nka miliyoni na nyimba bihangu ni hamusanzo aho tunasazi wasa kasha tagaga atu ya honke kumbajimba ai usanga nakora nayibuze be bakora bakaza kuntonyoraho ahubwo acinta kugiye kabeko kabananye nkatonyoraho abandi atunataka kubatwaro nabanka kayungirizo batwaro masomera gandi sebaye baza gukora ncyakare bamba practicing ekiro nko kokoreba hati nkanikoro kwabaye ne concert kabanza akora rahaso hati nabo kwaye bamba akora rahaso ngumanire akatambara sumba akakora but isumuntu bagikora bat atarango atizobere nakubwiriye rotsobore giwaro ryo mu rahaso kandi wagaricyo kabakora ati nyokaza ho ngareba aba bakobekora agira atatongera atamabi araja harga bakatambara yakutongera byona nabikora bwensongi ina iyo kubanza kutwara ubwiri kujya kujya kuba ino tuzano twenka tutawayo mango abantu batakiye kunyanyira abana tabiri entertain ate bya kuba nagamba ni wowe tutangoro tuyanagamye ndimeze zitariza bayero gubebere uryote icyakashatu kubiha ubuzabuza ibi byagamba tine kibukongera ari cyo cyakuza gukora konkane bambi kubuzabuza ereza hashomesisho yegatani bakufutongera hano mwe bukwindira Bristol Arrangement yarazi my Baptiste bachoko batu Mombasa na tukasubira kozi otina ine no mukira gwento kurabya nko mumara ko muntu sebyo byo natine kibya bimanyisa konkabo training neberiye amani tokarebere ka training ebere ka challenge ko training uriya nayiza kirat emirone nkena yibo muntu so hati umukutani katwa kagwa ukagumza mwati kago inondebere nayibo mushyo wabandi so ikebe training finally nabo mu China kunkanta kabiro mu China bakabanza banyeta amasanyarazi hati abantu kibatakumanya umazina ganye nyumba kana banyeta amasanyarazi impereze kuzo mu isomero abwaki nyunka bagoro kipower rango ota nyowe ekikabo ati nyowe kandi goro kipower rango
wempire yeberere narga yeberere nazo y'amashomero ukajya nkashoma nkuzire tushika kuri yo mwe banze birakuzana ngo mwene bari kumanga ngo mu secondary so ati nyo kuza kutera mpira buri muntu tukatekwa kwijana register book yo mwisomero yo kubanereka ngo mwarorokoro bikoreka munasoma so atabo kujya nkandi kaceka ringwa kwabo nyemerera nkagati ukitero ko mpira ungiranti kwata nkitera kuri kwata hata abantu bajya ngusana umungara ine muki amashanyarazi go kurompira batyo banyeta amashanyarazi ukati kacyayina kuryizire ate yabeka amashanyarazi atamazira kireka bagabamenye ate twantugomeza mukacyayina hariya anye kintu kwenda tushoboreho okoro kwatanke yibare ariho abakwata akakwata umushiki yampamaho bakikakira nkekirere yacimpama hati yateka muri yatongera yamuhira munuka ate okubu kuhinduka huntu kwenda kumanya ibihinduka kubanza iwe cyo yine kumanya ni wari kutureba umanya ngo ibintu tubikahinduka ibintu nibihinduka ibyo kujya mu mashwe akasanga ryo akatanka ryo story yahinduka yabo wamani ibyo mbibaza ebyebi nibihinduka abo kusangira amiso ninza kwecho kurebera wakwate ki box nke kwizera mu banka nkamizi aha hansa harwe cyengere ntale cyengera hansa ki box wenda no kikuburo tucyenda mucona tikine nati tikine no kikuburo garako so wenda no kwata hantu hara utimba hebyina kare urabya unke bitomo tahebitambaro tahobusuka ukwata nke kibox kitawo kitine kirumu to konka kiriye kine kiwata yo kuri utayoza biscuit utayoza niko utayobiya kuri hazi kare dena rubazo tayi kibox cyenzo kawo koko teka yo nanko bunyanko gote utayo kutinisa dena to jangu buri umwe kwate nke kipapara akicwereho abwene nkikote artemu agambirira ikintu cyakwenda nyonyenda biscuit nyonyenda timaria nyonyende saha bi hato bateka aho mu kibox hato ugiye utumuriyete nk'esuka babanza bakukebera utine cyoyine utumusangire yenda bakusangira wena ninga basangira ije mukono yonga atotandika interdistadi ya brista yobwo kumano giroti ukwata kiriye kibox mpora kuri hansi ukizumuro giroti mpora ubwo bwahara bazara bakutine sahuri yari naza kuyenzoka ngunenda eyemyenta yayo mwene muri yawo mukuzabera atakwata biriye ebinanke kote byanyu abirabya mabita kuri aya mama simu naki abitahigura hatargaho ayizaza nka hari yajya abwena no mwana ate box twatire hari mukingo hari mama koti ati interdistadi ya brista ya raisement ya raismara anyura yesimu yayo biscuit no jango no kuzirya abana mbazirya kari ukaca gitwara kuri kwera hinduka kumbo bwaya ngo hinduke ni biscuit yenyine yo muduka so icyecho necho icyakabiri nkakujya ngo wena no kwata sati y'imikono miringo nkeje ukwata sweet zawo zitomu zigumamo dena ukakoma hahama umaza munyingi bwati Maria bunto buke dena hato basabe kipapara yo makure nkakaso cyakatema hato kiyo tukara oyu musigaye mpora tibizamo ziriya ziragaro ziragare kivera cyangwa bakomire nkaha bati ensiyone tina na nebindi byingi kandi cyamuhere cyorobi n'urugaho bwe nankabano bwe namukabana 10 nkaba P5 aba P4 buri mwana umuhasingira 10 urugaho gure bintu bibaho mukasese sai 10 birabo kucera kugenda reno baje tukunda baje n'abaye kipapara kihurire ngo byo mwakwata kota katemo mu mukwatezo za biscuit mu bene zo mwatamo ato kigamba wanyurayo 12 cyetari kigamba bakamba kora ki konka nyensi ya wambugana yagire nko musekendo ajya twuka atumke mu so ganda aromshije buyarere naza ko aba wakareba kare naza ko mpumurumo yabazanye cikana tate citurakore ati yonoza kugumoyije atugera mwakanuje ati karwati ati reko razito atati ukora heze oshinko waziha ho gende ati umuzo ni mani nkwezo mutwaro gwawe twaza kwinu ningoka ikawazi twara cyo ati cyo mbakita kati nino zano atkati akarenge dariwa nana manisa nguyo bade we yoteka rwagati na wano kareba arbazo tagati dena abar bazo babwene kuteka teka kandi mu rubazo nayine mabandi bajiwaji nkimanisa batahi babiza nabo konka abantu ko audience n'uwo kumanaza tazanyo nakarebera no kujya ngutinyinemo ati nyine hesa tunjikoteho tuje mukaga hamwe kumbe yawe niyo yakora ki ari muneke bakweta John woriyo no cyangwa utamatatu no cyangwa utamatatu hati bari abajiwaje abarbazo bari nguruza abasirikari bari yembiza ko bakwata hati jiwaje umwe kujya hati John
hati wo wagaturiye no cyangwa kimanya ngo rwakora ki rwashara hatu ibintu biteko umusaho gene kandi buri muntu wabe nacangaga amatatu note ko kubuyine empari inehesha honka mukaga track kugira ngo wasa kutamwo ibintu byingi atkankubuze kacyane ina kunarebera uri gukora akoko ninyenda ngo katshobore nkarebera gukora jaka matatu urukuteka hoti namwereza nanjye ko nanjye nagarunda gambona ndagijana urukuteka hoti okagaruka kagana n'uruti sa n'umuntu naza kuteka teka mutiryo mu cyaro munonga wajya ngo umurumba matatu gakubura omugane ahina abandi n'okagatariho urachikora umuntu ya uko ni cece cha interdistant ya Bristol arrangement ya Rosemary na master yana kusomesa no izo interview ngo mugigo mbuzo toka tungota sente nagambira konka yine byatakaga nayaga sente kuna cyanazo kacene wahezo tyo nanka primary level wakora ubucyina warga yoko hati waza P7 wajya ngo kagereza manyoga seka primary school ubuyine myaka kenga kabir na nesatu myaka kabir nesatu nabo kubanka garko P7 cyenda na musanzu nganye nemyaka 17 cyenda na 8 18 cyenda na 9 19 20 so ngaiza P7 nyine myaka 21 natandika senior 1 nyine myaka 22 naheza senior 4 nyine myaka 26 ndiki cyabere nkuretera washo mu wananga kumuntu kote hata cyo kubanza bacita migration shifting from one place to another so ito okufuruka tukarga bushenye tukazambende bakaba batakubwe no kuba kusomesa jabwo kuba no wine kore mirimo yabatoroke yibakora nonkansi boko nimbinge ncene muzirgo misiribiya konke kindi nakujyanka basinga babihatata ngo babasa kundoga nkanyi na wakiroko imafurikire nacuma itame mwe nabo kubanza wabasinga batu bayi bari ko mbara ngo aha iyo umwana wawe go atandika kuri togeze ngo baza kumurogana urgira mu aha tata pana ati nkukunyihamo yakuye umushomero so primary nagire kade niza nagigaruka mu konka secondary kunagihereze secondary yo kunahereze 2025 senior 4 nagenda nakora interview yo kuba paramba ati umukureba nkabendi ndukora umustongore cyamizi na matayigago ati we matayigago mwagacenga nasuno botandu comparison ati we nanga interview yo bwiro urukwe yakweja wagikorera nka yo kuba paramba umubende nkarwo mu cyaro twaza mbende yina yemwe ni amashomera gawe ngajya unozayo ugena ne papara byawe bikoreka ngo hereze siniyafu reno bakwereza interviewing nagisinga interview wagisinga kuzayistakizire agire kintu cyabo he cyandetire kugaruka kuri kintu kishikana akafu umuntu nizanyizire kuzika hazoboyizuka ngo mu secondary ngani intere bisani aho mu secondary ushobora secondary kandi tena bisani ndukuterana no primary ngani mbitera braza wanje akangabira kamera yashika so hati ndukuza kweza senior phone kana bwine ho musomese wo muyaje ati notera je bisani konko ine kamera ya story ati yangura kamera yebe ingumana inyanzura hati kutwaferirwe mpereze senior 2025 nangwa na mukaga ho ugundo mwaka nkagumara kandi head prefect owiri obwe urukutera bisano mushomane mango muntu umwana wana okora umbiro wenji noba nobona akasente uri kugira ki atayishomero ko ishashura ishobora kumanya nguna no primary nyunka nyine sente nyingi primary aho kuba kubanyiro mu ishomero ndiyo P3 natandika kusubure nkoko ati nkuzagara ko mu primary UP kuza kwizara ku 1995 nkanyine sente nyingi arevo yo musigaza kusanga nyine nka miliyoni ibira asa kaka cyena no mango ibintu byawe bibenda kushane byo naheze ndukuza kuzo mu secondary kana atanche no gurente nyine mbuzi na kana bwe naguma ninsubura ukata naza kutere bisantera passport insaba namashomera garubazo nagugatera contract mu manimbatera ndukusiga nebisane bya ati nyine na studio nebisana kusiga so hati nkanyine maka sente konka no kunsarra bakiza bansarra bakansarra ho bat orumanyo rwanje ukandetera kusasura half fees tukatuza kuza nko mu isomero ngumanimbatsa mbajanta dakika yabire ndizo tuza kuteba goro yo kubanza turukuza kuzo mu competition z'amasomero tukaza mu isomero mbariyeta mu musa bakiza mu makerere University Mubende Students Association so abana abasomire makerere konkabo kurwo mu cyaro cya Mbende bakekunganya bakora mu isomero
so hatitwe nkakaramba hiru batwara yo kutera hati ngambira abana ntuzafite badakika ya 2 ntadakika na musanzu ino bara red card ntadakika ya 50 nkebi urukutebereza konka burkanya biguma ati biyone binagambire nyo ntakibyizuka byabo kubyabiro kubiza abana bagambira director Semingo Richard ngutwena okutwateba muhereza ukaba kabatandike kunyeta mukacyina mpora ngumuhereza byona yabitebi yabigambye damu tugenda kuteba hati ngumani nkore ibintu bitari byaburizo akibonka speak de nkora wonders atubanyeta bampereza ki bajya ngumani nsasura hafu konka nabwe nkasyo bwire sente zubura nyenda ndigemo hate buri sente inabemba nakwasire nkanta kwenda kugirekora ngo bagikoreho so kansi nkatamu yona ngire kamanza nsubure nkoko kampara okutwara kampara ningo buntu nkiba natora yo nena nko kubireka bandera ngo no mwana be nakiza amagezi mu murekere yagenda ntinyoti nyine sente banyesenza ngo yize tukusasura furu nkiba basasura utamukibira nkare hata niyo yo kwateremo ngate niyo twakikoreko nasoma naheza so hati kunizire kunu yangize kutere bisani ko kusanga nyizire kuzika nasanga kamera yanjye kunu y'abantu batagine na style zinabe ninteze bisani umuri nkoreze kazi takakire ninye nabantu mu Uganda kutere kishano kizuro mu map burworeba nakikora umaye ninye nabegise bitajye bya computer ko editinga nyonka nkwata kamera nkwata akagirasi norenka ahantu kine karisatu nyonkwata akagirasi ka green den nkashara den ntango yako ntahaka yero den kunu yamuheru ntayaka red den nkwata ata ubugirasi busatu mutekare ati kutere kishani kiza kine kavuzezo ati akakamuheru nankatiro map ya Uganda no izuro map ya Uganda nankatiro mutumo izuro mutuma nakatiro musta izuro musta onka tukantukira kora map ya Uganda nabi hakuna argira aryebi nanye natandike kutere bisano rukwiza ukwisenka president Museveni omungara ko kutero ryomo kwisonga kandi mbikora hari ya Rona studio nkambitero kweza kasekuru za Bugonji secondary den nyizambyozya den nkwategertana makansi ngarika mbishara kankujya ngujiroti ugira ngando nakechishani ekikuri siano Ronaldo yabe nakwata nkasafa Ferguson omungaro hati nacho nkisara Ferguson muyo den nkuzwe kamwe osango kwise Cristiano ejo kopinjo guze nkumyezo Owiro akaro mshamba mweta Dubai arikutere bishani kitagata akabireka uyaba arista uyaba ine na contract akagwa bakajya muhaziro mwana munakutero kwise Museveni omungaro eje ne wakitandikiro ati naburagaruka kunuya ne bya plumbing nabireka na studio inabe nyine kunu nkora inayize senior phone nabireka na nebikuza umprep nabana nabireka wabireka naza bugonye na concept waguma bugonye tendarigere mpaka kurugaruka 2026 mpaka hati bugonje oyireho kutere bishane ukuse kutere bishane kuko abiro mu rumo ningo kakawa kabo mu rumo konka kunabendi yaye 2027 bere merasi nanka judisi babirye nko kutere cyesongo cyabera nange bera nanga ye ati nyobo nabe ninguze nkoko kampana kana arebera bo kumayiminga abasiza bo kuzware bitete bakazo mukariyo sonyo cyasho gwire nkangiro mu mbaga bampangiso mutwaro gumene cwe mukama wembagejo kana somesa kashaka ati kunakireyo inembaga ina abanduze mbampiri ubanisinji kasanzu den hati kunahirize mweno riyo wakashaka ndebera abo kacyina aho ogwa uwabandize kukakasanzu ine kahiyabere yakurebera rukuna ukorebe ntembesho kuba kunabentere bisaniki film gitere mtwaro bamukaga obesatu den hati ikisongo kucyasho wire natize myenda wa Paradise Bugonje karo muchima mweta Sara natiza norupanka ntyo nko kwiza nkazwara den nkamayiminga bera nange den hatumsomisa wakasaka kandi umbiye mbaga yejo tandachikorire sente echo bakampanyiseze bisano zo atogwe yandeba nangwa katana musomisa kana nateka yoba mwena kari umukozi wayo arakuri yayisomeraho konka ati bampa gumwene chweka nayetebeka nasaje napanyise bisoche nteramera nterogwe nankabera nange chwante kamu embundu yanje Yesu yajore tumusabe ataunzure kitete mpaka ntera zafundu kureza aba hati okosanga burwa mukaga nyine mbaga nkamunana buri omwe nana ntere bisana nsasure dene cece kwesongora nchumukorre busa achebe bonus at from there nanye najanta otine mitware 5 tokundeta na kamera naji ntachitera bisana atinyo hati tarwe tano tokunyaho niza nabandi yo mumbaga fazo mugenzi betungura yantwara okwe mitoma kunabendi yo nasanga yo baguma oyizo mbuzo mukore wo interview baguma ogasu
banyangwa ro gasura nakwena mpika yaje ati umwana ibyo gukora no turo mu cyaro nti tware Kampala bagomba kurebera ansabe namba Yesu mansabe kisani WhatsApp zikazitaro muhe kisani cyenye nakitwara editingira Kampala akayine Yesu yahariye tisacho mugenzi achaina bangita nkaza Kampala coming ndagiye kumbuza no mpazinga konka kaza stage nazina sempanka nargo nazina sebitete nargo hariye tisache yakererwa bajya ngungarukeho nagarukaho hariye tisache kuyizire no mamba bine so nyingi yamanke dakika 3 yagenda ngundwendo ryo musigaza garukeho ngwagaruka garukeho ubayemba panse mitware 5 nkancha karenkani ya mitwarago so masho nkokorwe na chance yo kuvolunteeringa bakakuhaka stage tinkugira ngo abantu babakozese bareke kusasura ba upcoming kunka wano utandika ni ukajota ninye ukabona ka stage bakwaye chetano bacikwe cyabura kakoze seje hate simu zagire ubwe no munywano wawe ujyo tindu coding na wowe ine kamera no wa kamera recording no we simu utakamanya kamera mamba abayeza ujyo coding sambaji baninge simu baji ningo nebe naga ibintu kashuke yabantu mwe sati nyowe tutukaganiraga munonga konka no nkiza tabo kujantwire ninkureba konka bimombe nakurebere muno usanga ukatamuno nakatekaho wakaguza kuza kubitunga kasha nikuko biyone sombwen tar murosi yono mukuvolunteeringa konka kandi bagira ngo musija mutugaruriro go bayego no murundo bakashaka banyote ndagarikire yo bugonje na Afrika na abo mu Kampala na turo wabaguma buna mwaya ndikukanzwara ndi aka breakfast akaine gardens buna mwaya sanki nanzo nkiri abantu nkabatano barankaho biza kurya sente numwamera nangaho ntera mu ibari batampangise batakozesha konka no manya ko dukuswaze bintu ebyo abantu baryo mu sente zabo mbareba no teka yo byabanze no bayeshese mura konka guma maboko kunda atachi bayembaga kunda nabo beyongera bambaguma bajata ati MC tumwine mutaza kuronda MC ate musari story ningo tuzikawa yo atokwe nizana arga nuko kura ngo radio ne kutandaka akaro BFM nuko kutandaka kuza BFM kuramusya naguzire na pishenyi kandi nagura na pichi kwinku miliyoni so atkuruga Kampala uko ukarga akuna atkuna kire atokuna amara yunko mwaka ntyo narga nagaruka kuno nagaruka bugonje ato yusuke mubende boto bakinde bata bugonje mubende hone bahura ngo ukagenda atawo kungura pichi ntandaka kukore meno mendi izo deni ngumani ngenda radio kuramusya mpaka ba radio ibahuri ninda musye byo kusese ata radio ukora musayo ngani ndamusya abantu abafiri tanabara musika anda ndikuchimanya ngo tubakundeba kunkori yahura talent yo kusese gachaye no kana musabanda abafiri nkana uriyo nakantu kamparokwe baruketa warukubye adu warukubye aba radio kunu na TV mwine kakopa kaka bahere busa atu warukubye wanonda ngo abahagizi basiba radio yawe ninga TV yawe is mainstreams no bajyo twurwo mukashesi 12 kasamu kaga nza kuba ntera ibyesongoro bitari bimwe na bimwe bicesongo yechi twatera iyo twatera dakike twakitera neskendi sizacho na taito yechesongoro nano wakitiri then kurga samu kaga sanka munana nsa kuto program bakujeta warukubye so ntuza kumatera kesongoro kachi baya ati babuza ntwari kubyo bati twari kubyo torimbo rwo bari kubye baruita mure kagende okuve wa bafana mwari kubye sawa 5 ne dakika abiri munyanga president yabademu Swenko alongside dem Swaga ati bakitera kati mure kagende oburakasana baja wangu dancing sikasamvu hata abantu bona bakaba tandiki kumenemwe ngo hatagira ibare ryakora ki eryahengo yatamfera sezo ideas zona kundaga hanze ba radio finally banyeta atubajya ngumenda mukize busa kampe 200 umukora mu kubanza ko henko 200 atukubaje bati atubugonje na Afrika waza naza busenya rubazo ba radio napangisa urda chiki kumenkanta ugagaje umuzungu batweta ba opportunists opportunity burahakureba ka opportunity kona kugira atatu mwe natana hata mobile mana abukwiza kucakarato but nukwe nabirinde so hati wereje hihi na ready yaho kama nabwe na ba captain Emma ba Demasaho ba Karotibuzi ba Hanifa na koraho hatu mukasinjenja aho izo mbuza ine wedu kamba jeta Handcake Center wakaitwa yetiga utura mukanda hati nenda kwiza TV
ngenda kwija TV kuno muri ko kutandika ku recording tuzana ataho kandi uri kurekodinga muri kuteka nka bishato bicano zikazitaro hato muri kurekodinga muri kuteka muri kuzanda radio ataho amasimu gakagizire amasimu gakabanza giza konka mobile money takizire akabanza hiza amasimu twagura amasimu then kuna yendi ya 2011 Minister hati bari umunsi Minister wa ICT na National Guidance uyabanze kuntwara kantu ngokwe hatobwe nakora sente bakamansa sure mitwaro nsanzu burizo bakumarebero 30 sunkarga yinyine cyo kandi kine kinabe kunabenzo mu hotel kusasura abantu bona baseka bajya ngo babigura nshanga umukazi naguza nkakakwizo ntinguza kakwizo ka bitano ati yaba kacayina atwara bibiri so tine kunabe spending atokwe nkukwiza nkabwe na sente nkagura yuko utakanka so hariya wagomeza mu urukupapa mu karakter yawe riya kuko na batandika no kunsasura ya wangu myaka ebiri ati nakora aka kantu kujya nywemere ati kakwasireyo nuko kuzitandika kusanga akaka nywemere nikiza gito no musiza akako kakwasireyo tukiza ahantu abantu bona numanya nko kuwakuza ahantu bari kujya umuntu enda kureba nka paraso enda kureba rigi ari ubwiru bayimena kureba rabadabaho ninyuka so abantu bono ko ura nko nywemere bari kwenda kureba mere ati nabaka furuvati batandika kunsasura mbatandika no kumurangisa na piki yanye narga nagura na motoka ngagura motoka miliyoni 2.5 tera simbwiro wayi naguzira okamukama abantu munyibire sente konka munyegise ono muntu gitagite kintu cyo kiyaka mana te ore motoka ya miliyoni 2.5 ngagiguze mutwaro umwenda ngagivuga nko mwaka manyusa ngagitwara isaka Numbe ningana no musheje guruma mweta kaheza no ugo wakozire nyonyi akakozire kamutura ubwo na watobire nese akangira tinka gura piki yanje ya meti atkongo bwira bunagivugire no bukire bunagisindike bunagisindike no bukire bunagivugire atumbone niwe nicyo cyakubiriho cyeta running experience atu niwe nicyo cyakubiriho nunkagura imotoka miliyoni 2 necweka nagivuga yampisishaka mwene kunagiguze leta ndatayire mukanaza atangani nkitera mwe bisa naho so nayenda studio yabahinda wisaka nayenda nzeho nsenko waza kogese bisana kugira ngo abantu bandebe mu mutakaje ngwe ibintu byo kusanga uriya nakwata ko musaho nakusasura emitware ebiri konka yonka miliyoni yona banza girati mwene ngo abikiba murebe utakaje ngwe bitandikire tukabikora kare twahita twakora so parking amotoka nzo mbisana umani teveza bari abasitamingu kacayina kozireki na sente ari nsire motoka mayingira ndi nkitambuza ngo abantu nkikumba bakimanya gwate kisumuruzo ngenda ngitaha mu gitera serefe yanga nakoze urugeze ukarwaye ate kigere kimunkire kahera mu maningerandi mpora ukabe kuriya bari kureba ngori yasu ibiti ko takwiza ntinyo nakusiga nti ndi ha studio na unaje kurampurira kaje parking umuka ina impanyisa kumara nko kwezi wabo giterori hiyo nergame ekumbwe akora kache kugwe kaza kubira umusheje asumu ko nabire ngitire ntakutu ati nuko ndakubeta kutera agira wantera abaurese berene gaza nande bize ndukugama tumanya hateno ore babe baurane wese mu hanu batera ati otorashwire umwana wanje akarumu icombasi kuyarebera mu icombasi yenda ngwa amukange ataye Yesu mama atalo ata baba takusiya miliyoni 5 motoka bagireke ijo motoka tandagiguzire roni naho no kujya ngundiyo ni nyombeka university tinkwenda ngo sente zemere konka baba takarebo yesiebe na arikwenda ngo mushi awurire nagambiro minto byebe atomusha mjati ryanda ryaho ryaragara ari kwagera atasange tar muryanda so mwana we no warigire fumu ngo amazimanga icuba kera amazima gakitangayo so kajyana bagore motokoti hatumanyaho wa wijano motoka ngasente yate mukorona bakweta nayongeza nesenta atahubwire bukano kora kazinga kweze gura motoka kunarigiro wabaguma nkani nchikorasa to umwe hata natandika kutembe so umwe nazo mitwara 5 batyo
konka kuza kurugo umwene kuzo miliyoni no kweyongerayo atebyo nkabikora narga kanungu nyine sente nyinshi konka mpora step by step. So wakurota ate aho manya ate weja TV yeyeja TV zabanyeta nyo speed na rutabana rwanku niyo gukora nkanabwine chopa kireyo mu mbaga rukondo nabwine na speed wakazuyenje ibando so tuko kwegita tukakora twaje nakora twaje karangano tukasambana ayinga bakamba yotakandeba narokokire umuntu akakutera tinda masaka uti atanakureba TV utiza mbarra nkore ko kutukubira coding akiza katu twayirwa bamwe ruhanga akakoko tukatwata twara kakubwe nabantu abandi bokutugaidinga ruhanga yatubera umunyambabazi yabatambera atobora kujoininga mu kutandika twaje kutandika kuzanda TV West aho ko ine myaka kenga ni mingi kana renzo mu ryasatu ate myaka ya washa twaho okawa washwere watahize ni story atkunarigire kanungo ko aro story zo kutekwa editinga zezo ine kutere ndobo kazitambuka akubaho aho haratuga konka nkiza final nashwera abana mbine konka gataho ine biraze nkabura kutebye byakurasira okay matandika ho twaje tandika TV takizire infuri ya twaje TV West Artist Group abo kuba nite twabanda nto chikumanyisa matanda wasesi abantu kufa kwabura konka twamara nk'emyaka ebiri tukurukodinga konka TV takutandika tukurukodinga tito tukubi editinga tutukubireba twabanze bintu kufa kwabura konka final TV yatandika byatandika kuza ukusanga no iruka no rondo umuntu ayine TV kwerewa bagifitoro jaho bahituchubwe nayo nkaka kiripo gifitoro jeno yabayine library aho muri Liverpool atosanga na wuriye no messenger mukakiripo kaho nonda kareba ucyenda kasarsani ukasasura hatiyo no chuma mutwaza nkariyo mba DJ na nkadi smartki ntinyende byesongoro byanje nanye ni muhamu no ndosaswire byawo kandi usanga ndukwegura kandi hatu umuntu warbaza kiza bacumuhera busa mbene nse gumire tokabwino umuntu najya atimpa meme twarebera wota kwenda tinkigaruka kureba asiyo we okundeba ninta musente kukora buri kimwe nta musente yondebera busa ati nanye ninteka ho musoro atona yo kandi ngezo ka ibintu byati niyo mpamo bitahaye once tamsaro umusana ungaka gutere tutahinduka tikenda kwa bazungu tenda gumatria abiragusha ata mwatandika manyamazana TV mukatandika ariko bashashura inga bukabanza mwaje katwine clips nyingi konka TV zirigeza TV niyo yabenesa sura abo kuzuru editing so tera tusasurira ono batandike kuzitaho hakawanke myaka ebiri batakatusasura murukuzana konka ataho mwene tukatwine bene gakonka kubatira TV kubatworeka bitiwe no manya saye mwene cweka ngutukashobwire turi kujamba mu Uganda mwene chweka yabe mwene chweka ataho twabanza twasemerwa hata miru gawiri ati twagaruka twabanza ngafa inari sente ziza izoba ziza nkanyine no mwikimwesire nkwansanga umugadeni zo ko mu Rubusenya ari bagetigara motero aho hano zankanya musekera kudabe mwene nyina ina musigire hatukumba nyuma umushito kumpangira yi wamusanga iyo busamba ndabikwegesa kubirigira umugaso so musigaho de n'umujyanti wonsanga hataka sente karagara munyizaho akakira ubani kureyine bank ubaneha akwatate kintu kiti akimpereza mubuza ntatwa kuzibaganira hero ninga twakuzibaganira atezo neza wowe nkantotenge uziko mbaranyo nkani manya ari sanyufu isanyeriye yo kubanze yenkoko Kunabe nkoma wano ndakumfomura umukunu nkantizayo kuno kota kwamanya kunabe nyizayo nyizambugana barwa kunyo turukodingiro ko mbisaka na wa TV akarwe bisaka turukodingira kunga nkanta kumanya town kunga kutwa kwa sente twazakira skoti sente za kutwaro ko hati twena mwena group mwena twayetakireya twabanza buryo mwe twaturya abantu batanu twaturba director bana kunga twine muna kemi na we restaurant suito tukajya nkemeze yezo twamhata mhaho konkito tukakwate mitwaraga abirabe twazereza kere asim twaruke nana ito nyona speed na rwanku nyona na rutaba buryo makaines miliyoni 3 nemitwaro nkaga aza zotetebekanise aza bakunyagire kare noro nkeza hwire twena tukanywa twanywa
bareta biru buri umwe yaje Rwanda rataho bukambusa surubu icyo cyo ko natahire busenyi nkarara hantu hano buri nabembi yamusango bakuzitwara ndabantu bazimanye tunumena ko ntwara sente nkajyana na wa girlfriend wanje nabiyamayo namureba kuyaguze gire ntogwa ariyo naye guzigeza nanda kuziba nargayo ari umyano wangije no yagize ngo akazumurumu ya ate no shwa yatwara mu meshe mbe no mishino shwa abakananda akamuriya muko kwenda kumuyiba niyo kanusibo musaba ekiyako ibo cyara ure yaje atumwana wanje umuntu yacikozire ekiyako no kimanya akakwataje ekitanda yakiyakora ikikuba kiri ati yakirete yakiriza ryarugi rwa rogi yakisahoje yabyamo kugira ngo uri atagera ya kine kwari go rugingurira ko munda ekitanda kiru bakabyamo kumwe bwaragaho bwashise mwene sondi okwari je ko mazi chakara umukasese nkimukanye n'umutwe nazi banking nasigaza imitwara abiri narya sente ko kwezi kubona zanga ko ubu hatumanya kumagira ati vatuma trendingira kimwe batandika kwetera kimwe hatuba buri umara kwenda rebe kacyayi no kuba nareba shahe za Kampala ne motoka ndukhindura onke myenda unkazona zone zo nabemba ningure motoka buri muke ombwire obo kumwaherize kwaze futunga ka sente wagira munko kwe wagira makire wagaraka hombende okwe nkanzayo ubu nagura piki bwonka nkagura piki miliyoni mune mutwara 5 nagitama amajita naza mubende nkarye mbuzina buri nabenzo wa anti babage mbuzi umwana we piki yawe nte kweri nte tunguzire piki njasyamu kwinkwi ati wanoreba imba bagire mbuzi no jya kunaguzire mutuka akavuki aho nenyira ngo bakabage ente kandi tukatazi neza kusisagura so mwini kare na rugukwe na gumana inyongeraho bakayinagarikire na yisomero so finally wishe kumebere baba riyemba tureba no jya ngutibine bakuza kukore bindi bana bari akacyara tubakoregaho weza murarege twahwayo enkumibere nazinga ha wisha wagarika ishomero nicyo cyakuretera waje tukangarika ishomero mostro bwiro bwenje abantu kuri kuba washo abinja amyaka yiwabire wahikaho tuburyomo kugira ngo naguruka ajya tukangarikeyo amuri yati bitukana nakoze kanagize rizina kanabire serebo kanimbasa kora sente zanje aburugaho hati burureve yo kuzaho ine byo kwakivinga ine byo gobam kunka ine na challenge zo kushanga kuwashazire mu kutandika kwatebe bisani toratandikiro ineje boom bayiza uzo mwana mba mwetaro wayikirifu rwa mutoro no mumba producer bamana TV West bakamureta rukwateje boom burizo burwa kabiri wonka bari kumuha mutwaro bakaji kwata ati twantu recording ampangwe ruhe byoye so toratandikiro oti nkimanisa ngo kasiya wasango ine ba followers kunka kwarte channel iki erimbi wayongera kamera wayongera so nanito yiwabe ukoma kweyongera ugumana ureba imirumendi izo iba kwimabwo butasoma umanya ureba abantu binjo kubagaya entertainment echo iwe cyo gukora weta kukikora kunka wenya unakimanga utosomere nakugaya namanya te umukugaya kwawe no ferwa ki nakusera kandi namanya ngo waba atakwire sente zo wotazakire to ine kinde cyo rakore kunkanyo yeje dakika uriya yansera ni volunteering ni nkoro in eclipses inkore za UNAIDS ni nkora Victoria University ni nkora tinkwenda kubigamba kare bitongora abo jangu ba sponsors ni baki kunkani nkora hantu nkamunana ubya Minister of Health burkanya nimbanye no bukiripo bunkora so nkimanisa ngo uriya yansera imbaga ni masajja nta kanze kora bukiripo bwanje ninga nabanye nayi naguzire nkakatoke kaberebere ntananye kanzemo ninga nze kureba twana twanje ninga nze kurambara kunenye nayi naherekero tutabo kuba yombara ati nyine mufamu ntinze kurebayo konka buriya yaba namanya ngo 100% noriya ari entertainment yonga nakusera ecya kabiri nkasanga sente zibakutwa za deposit zona bukirana zifabusha wareba besongozi ati atahayitura nakuhamusyo tokureba waka planning akari ayi numwanya akari yo mwesongozi natu no mwesongozi konka tara active munonga konka nkimanisa ke planning ngira konka no manya nabandi aba akozire mu bwire bwinji konka atine cyakozire ki cyayihiremo so tukasanga deposit no butagetebekanise bakwa miliyoni emwe ugura hinkito emtwara sato hawo girlfriend cyamusana wo ine nkaka moto kujyo tukatuze kurira wo masaka inda duko sente zikora ki zwa so cyumombyangariye nkanyenda kureba kuna akasente kacha kunkutunga ukuna akazarisa
katafire busa ekindi nkareba besongozi binja bukufa abira inizina hakabona nemitwara 25 yo kwiha umurambo wo mu mucari yes wakireba usanga ryaho kandi nsiyone bene kandi namutina ariko mumanya so ebyo byona zabacare nyinge cyakashatu nareba nintekwa kusesi mu runyankore konka to kandi ebende MC za Serena ni nkoreo kandi batakwenda runyankore batakurumanye to kura unazana natemba nenyonye naza heru kandi runyankore ndo barutakuza kukorayo so nkimanisa kuntara yongiremo market yanjye kagumirira okushoma kandi titeka ngoganyirwa umucu wasoma awa finance no kumusanga nakora mu radio washomero obushaho shange arroye bityo mbigira bitkonka buri kintu cyo waboshomere ine engeriye bintu ko kuberebamo ine ko birukwanguhamo wakireba buri na wawe na cyarengeze ubwongo bwawe gwino kubukora kakubwe na solution da numuntu ari kubana namanya hidden no yakuba networking ejeda chikana imbasa kutera umuntu anguze miliyoni atabanize kumbuza no leta yari leta ndanga muntu biya because one namanya nkuninkora nanyanyino wanje tu namanya ngo ezo sente tuzikundemo konke byo byona nimba nyina ina meetingire so market teka kanyaje waguma mu region emwe konko kubesi ngo mu region emwe ni kikuru ubutakaje uto tkamfurukenze Kampala nkoreki ukufurukana kwetaga no gukora because we kore watandikire rushere hatokarga ukija konko ine kubanza kusimbe mize kahama wenda kurgaho kuzahandi nico kurebera ngo ntusese kukira nabantu binja ba mu Kampala konka twangire twaguma kuno kandi twaguma ntusese no mu rurimi rwitu niyo kigumire kushanga skiti yanje yo kusesa ngo iri mu ruzungu target audience yanje neje konkeriya nayo nkagikorera bayiba kunyendera nibiza mba invoice mbahereza red card zanje bashashura nge namba ko rumu rubakwenda ngaruka so nibiyebyo nibyingi kushoma kandi kunyongire ibintu byingi ningi munonga kachayina nkenkomebere ni nkenkomebere abinagumwe twaji mukamwene twaji kurgenyima so iri kuzana TV konka umbwire bokuyaze twaji mwija mwayemerezamo hakajabo hoki akaba mebintu byakasente tindakubihe akaba mebintu byakasente kandi cya kabiri twena TV kasanga twine bitukora konka birya level ya hansi TV yatutungura konka kutwatungukire nito twagumana brand zitu nazo zuru kutunguka kutwashekingire mukace kutwatengeka muti okugarukana kwabura kurakatuka kuba tukashekinga ombwire bwa covid kubaye bariye mbagaruka kututekaho covid yiza covid kuyizire ngo bakambenda bakoze bacha TV so bajya ngo tube turire tubanze tuye sorting twaye sorting byasanke byakererwa nito twareba buri omwe inemero yakora finally ikintu cy'abantu bayimba kunda munonga cyakora ki cyayitera hansi ikintu akakujya ngo tukakiplanning ikintu akakujya ngo tukakigenderera konka cyabaho twikereza ngo akanyansi kamwe karga hanzu tekutonye konka ne basa kuba affected so abaferirwe mu baferirwa munonga abo kuba hata bataragumira TV katugire nkarwanko niyo kemi rutaba bakabanza baba affected munonga konka rutaba wiza agumana akora za talk shows mu radio nkahi mpaho ya Simba yagumana agumo media munonga konka nyona na rutaba na speed yagumo mukumbire bananye nabanza nagumo munene serezo naki antiro bwo kusobwiro kagira niwo kokore byawo konka yo twaji ekashasha munonga abantu binja bukuba ekene koro mu muhango bwo kureba nabantu batakwehana ka abantu batakwitwa stress batakora ki ya so abamwemba bitunjuro muri itwe konka twina masiko turigenda bukuba tukagira igestaringa turagigarra kandi n'ikinde cya resita garko ni cyo kinagambira buri umwe kwa kuba independent umuguru pashemeye kubahina abantu abukira batayi babo kungati tukantwenda kungana mayingi mwena mukamuru Rwanda yamemanye gakita kanyamunyu kwenda wisha buri umwe yajeta ata so mbwe twaji yayimerera metyo konka ikaza kwemerera ya inspiringira abantu nkaba amashwenko muri arimo kweta amashwenko ninga amashweko mashweko MC mashweko kandi izobere wambatize rinde mbwe natiko ani nyenda kweli akasato nereza kwejo musha mukwenderaho uriya munywana wawe ukira kuzana na umuhango harumba mweto Mr Life atu Mr Life ni unakwizina iyo nakwabishwagara
umanye kikundire biswagara aro tatine cyazi no yagize ngo ine mwagira sho ngo yagire bakwita kacharite bamukoma no kumukoma ukoko side mwene yitwe turebere side za kanungu ngompolisi akayangana kacharito babesire warika uriya kanungu bine polisi ngo umuntu umwaranga ikipanda abantu bamwata ho bana umusanzu mutakatandikire kusoroza osinana ndabanza kore ki abarebe mwene hate ikipande cyo kikakiro sita charite kiro kacayina kiro rasta chaze nabandi atu wakajya munanda kacharite kandi nyowe nkanzwire ngo musiza kandi wo wakwenda hari ari ngo mukazi kandi ya na charta kata kachiro hati no kuyagisira izina sita charte na kachayina kiya mizina rumwe ka charte so kananda abantu abo mere na charte unkata kumanya kubashobora bakoma chazi bakabanza bakoma wa gate obusoroza bamukoma na senteze hati chazi kuyagiriwe n'amasocha ati nyone nyamukama w'ikintu vi watu wota turitire ka charte no datsora so niyo storage naninza kutebeza biswaga ebinanka nebisungana nebiswagara ebiswagara nuriya nicyo namwetera biswagara hati irantaka roko kiremba ni mpango mwiki bugine ajyangu atoyizo muka no kureba barubazo gw'ikiyunga arwe biswagara atoyesere ko mbiswagara atirere kuturabyame nyoni nza kusohora nkwiye mu mbiswagara ntikari ndiganzo mbiswagara kumbe biswagara kuko bitwira ahantu haza mu impazi impazi india nyebuza kunakurugamu impazi bakampura kunakugiruma ayimini kunakugeteraho nyina w'umushaka akora kampura impazi nyunkando muhango wo kureba impazi india hati nyina kubaheza kuri umwanya gwo kubyama agira umushyi miki bakamba mwita Sandra ati Sandra reka tuteke ne bitakuri den tukoreki berareho nchakare tubiri kubateke bitakuri bisibayo umwana ajate bitakuri kabyasibayo nyoka nagira uturo konka wo na wari kufa babyama rige ya ndonde ati nyina gira idea ati nomanya ati cyendezo murro den tucendeza mizi berareho ati byame bicumurwa babiteka rubazo den nyina akwataka akanyunguko kebitakuri kona kazumbe kabiswagara ngo amizi gacendere mama amizi gakandana kanyunguko naga kushumura katani kiroko mu shifting cartbeson kuza kurampura gari yoko mu hypogerojamination ntubareba amizi gayi ko pepa ko matographe simbanye mfera nafubu ayo nagenda diri yafe urugobwe biswagara na ba respect so munati big man bamweto MC Life Mr. Life kawa kubatizizi na rya swagara obwire mukana mwingana nawe ko ari kwigana so bwo bwirebwe no jya nkwabogera girlfriend ngo kwano byamaci nawe mukamurugaho nayisomero ko jyo tinyina girlfriend uri kumutera n'abantu konkamutine cyumukora so nyonka gisara mwaye kuma mpaka kwehowe mwebare munonga kandi mwebare kugumana mu bokinga turatandikira mwebare muri kimuro korera cyamani bitu hari abanywandu bitu aba Gestic Technical Services kandi abona batuteka mu center program eji abo wabana ndafuteka ateyuruzi na mizo munju yawe no basakwa no bashyikira no baterana bijana bakora abantu ndafuta munju ningo mu mashomero ningo mu marwaro hona no basakwa bakora hoje kandi bakora umurimo gurugo no basakwa batera hanamba yabo ya 0 bishatata na mukaga 9 rero ubase kuba nogamba nabo kandi bakwisehoje obuhereza wawe nito twine kitongore wanunda kushwera konko tine zugano noiza tukupanje sente ugendo swera uzuga de nito kuturazi nito turakumanya ati kampani zenda kushana ne yintandikireho ine koraje yanje nyowa banta wanunda kuza kuhingirwa konkoro kumango inabishiki babi hato noje kupangisa abanje abarungi ubosingire bari abawa babi rero hatokeza kurwo mukoro gwawe atongarura abanje abarungi twara abawa babi no tabatwekerese no tabatwekeriwe mitwekere yawe nduko tukwa kachona ereza tuneka China kandi kachana bari kutereza bwire bawe kachana odiro mu kitongore odiro mu kitongore cha tuberculosis kurebe nanke ya TB aza harimo ndware jeyizire egera ku mbageta netera bantete nanke bituna tone byingi nibageta abantu hatike yanye bahaza
konka kwasira abantu bingi munonga manyejo no seruni anendo arezera bagete hakayanye bizina ryayo Mpox ejo yanyenejo so atendo warejo no ku side zo mutsenyo ko hino mushejo behireyo bari yarwe nda kugikora uri sacha bwo kuba norebe ibintu bye byamagara biri no yegendeseza munonga so nyowe wano ndakumbuza byamagara mbuza akakoko kasirimu mbuza TB ningashi akakonko ninga kafuba mbuza muswiza ibyo ninkusobora konka Mpox ninje manyangwero konka tinka gishomere kandi na nabitongore bikujukura nabyo tubikampikirire kujya ngungire iki nahwera so hati najigamba untarushu nza kuba nabi iwe kurgira obwire bwashisa urukukura ikintu cha TB akakoko kasirimu kurgira numbers yiwashangireho no kwisa hati nureba hine kintu kire mu cyango icyo kubanza kantandikira ahari akakonko ndukuza kupenetrating amunongo ministry nkabanza kore bitongore byingi bye byamagara nko buntu nation nakora rahuninga suri cyandi Uganda nakora reproductive nakora mental health Uganda konka kuza kupenetrating akika kuza heru nkakora imwe nankobwa basoda mwatuyombera nangwa nanye kunize ninkwenda numuza kubiteko mukando basange no pango mu kibizo mu kiripu yabati hati hazo tiza kasara biwe hati nkakora istongo mbachata ICWEA International Community of Women Living with HIV in Eastern Africa bakachitana kachige cyo kurwana saka kokomba kazi konka basanga kigumire kurwana so mbakazi bategera mbashije aze cyo cyankirwana sa TB akakoko kasirimu no mushize so niyo nabandize kubyegere ebyo ati nibyo byizere bikantwara za darasa ramananka konka 1 TB ebene itabantu 30 burizo umwihanga konka bariyo no bacendera nkatera nekeso ngorongora kimanyire ngu TB ne itabantu abo kurenga 30 burizo hano Uganda mashwengo. So did you know that more than 220 people get infected with TB every day hano Uganda akafuba uwe so nandi yokoza munyonye byo nibyo kuba ninyesongora tuberculosis ne spreading iwotagino ine kwerinda amagara no gasevinga chebezo manye it is free in case wasango jine mutahi no raguriza for free of charge and you take full dose of course incurable TB contagious disease TB nkebyo so bariyo bacendera icya kabiri abantu bariyo nibeyongera kumanya uvunanzibwa bwabo kumanya ngo kucebeza no kwabusha kandi kikwata nko umuntu kugenda ukacebezo kamanya ko yemerire icya kabiri kumanya ngo washanga urwire nabwo akakonko mbakaragurira busha icya kasatu kumanya ngo wowe nakakoko kasirimu akakonko kakwata nkakuteganisa so wakwatoka koko kasirimu reba ngo wahamera imbazi yawe chikuyambe ureba ngo akakonko tikakwata kandi akakwata kashanga immunity yawe n'abasirikare bo kurwanisa indware zo binamani ico abantu bayongera kukimanya abataka kimanyire bariyimba kimanyira hana namwe no wakora umuntu mugwamani abantu bingi kwa kuba ine program nanda ugamba ari ba sponsor beye bonka konke ibintu ebe biri geno bene kushomesa ihanga twine kushomesa ihanga ikindi no kumanya ngo amarwa nga contributing TB konka amarwa atega kurwaza TB konka wano amarwa mukanywera hamwe ncumanyisa abo kubaka kokwa konka tamburo mwanya so mwaba bingi mwanywera bigirasi bimwe mwakora ki ncumanyisa congestion ejo yona harimo mwarwire mwena numbasa kora kikurwara so no kwegendesezaho kuba uriyo nonywera abantu abine chance nyingi abandi bo kwatwa akakonko nababine abukuresa bitokoza bongo byona kurga kuryitabe okugiresa mirungi enjagana nibindi so nabyo abantu babicendeze tubase kubantu twerwa kunka no kuragura akakonko no kuriyo kwabusha kandi kubasika kakataka kurengera so kakurenga so kene stages kakurenga nkabasa kurema na ministry katambara icyaka koko kasirimu no chumangumbarra bakakwata nambe mu Uganda ahabwaki ngumbarra ne claiming ngo ine sente nyingi ahabwaki so buru byari kubwena sente zo mwana ningaki yazo mutawuni takwizuka no kuzwara kapira
icya kabiri ariyo abantu binja bagira ngo abice babanyankore ngo bagine minji mwagacenga musonga mwene kaza muno koga bwoga iwe guy no fano fera magara gawe abaka kwasirwe no kugira ngo bazambaze bagumeho kandi kindi kuko uzambaze wagumaho notuka no hikojirisha bakweta suppression yona wowe nakakoko kasiri mutinkwenda kakwate nkawokine bakacebera tubakakwata nkakahwira mani kandi nawayetera nonundi zo muntu nawe tukakora ki tukakumukwata ebirebi turiye tugira kandi wareba byari makoze sekondo ko sakapira nko kukunda kapira ko rebera Arsenal netera Madrid banko wakunda nakapira ukazwara umbyo muswiza ntukumanyisa ngo hati ikitongo cy'amagara kiresoro mbazo kuba kweta malaria vaccine kandi gwabusha ukuza kuba nguterwa abana urga myezi 8 doze myezi mukaga doze yo kubanza myezi musanzo doze ya kabiri amezi 8 doze ya kasatu na doze ya muhera amezi 18 konka nabatandikana district 5 ezrukubi so muntu ayino mwana wayine kufayo kureba irwa rumbazi gwakireho ninga gubanza mu district ezrukubi kandi mbazo gwe no gwabusha no gushibwe kitongore cye by'amagara UNICEF World Bank na World Health Organization nanyeka kachina nko muntu ngureta ngurabya muzindaro gwa nkore media kureba ngo ubutumwa bwo bwahika abantu ebyo nibyo binkubasa gukora kandi ebyo bintu ebyo byo kureba binkora bitari byo kugira ngo bampasente nyingi by the way ni bimwa bintu ebyorebere no bandu ranking number 10 umbantu abari influence mu Uganda ikintu cyo bitu okuza kukikora mu yanga miliyoni na mukaga tuba kubaruhumene nke 10 zinge zuko samasi ukakwata nambe umuringoro kabanambemwe nikibashire ikintu cyamana munoboko ziri mu muhango munonga abantu cyenda tugumetse ibintu ebyo no babesinga ibintu byingi following ogine konka wareba nkamana gunatira rutindo rwa katete wareba nkamana gunatwira mu kinkafo kinetu wabuhwezu arikushomera meri hiru wareba nkamana gunatiro bankar captain Emma hatide no kagito muri ababanda bo kureta business there is a lot that makes someone to be an influencer konke byo byona myebemberwe mbabaza mukama webare acho kasta ate byamagara mbwenu nishabanywana banje amagara no kugara kubanza utene magara no botaro mbwenu buyekirgaho zahirwaro uyechekinge cyonko giriti mu nchekinge turebe agakarwara kakagire munenga nkirije ukuma magara gawo ako nako kankara bya kandi umuswiza abantu binji bakabine itoni mani okakura no chura ngo wariye miyembe ninga ni emiyembe ninge bicuri ngono birwazo umuswiza ukacuraho munonga kandi umwana kuyaba abiga gumukwata onkati kankugambire kikubaho mu kamera agata ubwire obwe bicorina na emiyembe birukwera nubwire bwenzura hazo ubwire obwe nubwo bwire ubwensirize kubazi ryo mbishakana zitera amahuri hati umwana kwa kugenda yacu muyembe ensire koraki emuruma konka wakirga yaguriya umukashese yasanga ino muswiza amanyangu nikirebo nubwo gumurwarize yeti in actual sense kwagireyo ensiri nubwo yamuruma rusache yakabiri nayebuza ahabwacho muswiza ngukira futegana sabana na nabakazi kukira basiza ahabwo kuba bakazi nabana nubo bakuzombishaka kucwaki emiyembe icyakasa turamanyire ngo abwaki umuswiza ngukira kurye biciye kabyaha kukira bigere nankai abo kuba ko kubo byami urukwisya insirize rya heru umwisyo gwawo gwagenda gwashikoko mbishaka hati zinsiri zizira mwisyo gwawo aho kumangu hino muntu ahari hatovu kose umwisyo gurya tuguru nkai tuguru mbigere so kwe kwiza nco kusanya muto so ntugira ngo abantu beyongere kushushe betorire kandi abantu beyongere kwiyaho sitagana ntugota ninge byagana bya miza yensiri zikuzara nayako nawe nkatera kesongoro karukugira ngwanchiro mukasheshe wambi natete manarira ngumuguza kasente ngwirogo ribirirogo kumureba hamisho shanga misho gona goni gatukura kumureba mwana umutogona nugumutera tututu omubwiro bwo bwenyini entanachi nayo eragaramo enta nankiwe kanusha ngo inemo umuswiza atirogo titarwe ninga samahembe sitamana nko ikikano mpamatu nkutebeze byendwara yo muswiza nitubona bo muswiza malaria endwara yo muswiza abantu nibafa bo muswiza mashwenko turwane so muswiza wewe munonga
okwe nuko twarga tito kandi nuko mwayega so mwene kacayi naho ntwenda otugambire yo nko muntu wamara ubwire ubona mu industry kandi ya comedy iwe nkiwe nibizuki ebyobugine mu comedy mu industry orukuzana comedy yawe murimo gwona tukabura mbizu na America yitkureba nka super power na yine bizu byayo konke bizu byo kubanza ninga challenges bikaba biri icyo kubanza ngo industry abantu barakushyire kutwikirezamo bakaba bagumamba amanyango mu Ruganda numwe hari ikintu cy'kubaje usanga mwe ni wowe nyankore mbakore nka upcoming denoriya nuba kureba wa mani konke cyo kiriye ncwaho ikizibe cya kabiri nicyo kugira ngo machines zikazitaruka kandi ibintu bikabiri expensive usanga nkakantu kaka kinigura wenda gukora kantu kine quality sound nungi kabura onka the biggest issue ikabiri yo kugira ngo abana binja bayembahe muri omcentro bakane ba succeeding hati nabana bito haba kambenda kwemura mashwenko nyendo chimaye nkozoro muri mu mahango nanye umukurwana saba comedians abo kwemura kandi echo nchikozire nanye kenyene ndikwe haro gukora ki abo kuba kunahe mwire bikakwatayo niwo kunohemura nitetwena abakobere mba following akacyina ningashi abakone following comedy yori nyankore kandi mangu comedy yori nyankore kugikorekasheza no boyine kwemura so konke cyo kaciyaho wakirwanisa icya kabiri abana batwireho wanje ninga bampikire bingi barkunkushuwa bamanyangu tinkuresa tinkunywa marwa tinkunywa bitokoza bwongo so ebyo nabyo bikabe nibita cyangwa umwe nabakiri kubikozesa umanyangu no butakirusoba wabo MC mashweko no ukora mu mbaga ugasanga aha numuzina mwe nabagore ba nunywa iki kishani cyo cyonko utakasinzire iki ne kishani kibi umuntu na waya yakutereza ukagwa we nateka tuno kusinda so branding no wayetera hanze kandi dara waheza kunywa notekwa kuruzinga mbabasa no kurondo usanga wino mucu wakutwara out ko kweza kunywa no contributing aka koko kasirimu abo kuba wanyo kasinda ukabwe no mukitu mukizuka no kuzakora ki kwekebeza so cyarengezo zibezoro cyarengeje kiruho nayo kugira ngo abantu muri inkore bitaga monthly comedy kuko kureba comedy store kandi aha hansongeje yenyene enyima ho ka watreteraho obuyaga bwa Kachina so kandi ukawati kandi ndeba platform kano jote hati tubutire ntunga tubutire rubare next nza kubutwara ntunga moto nahandi program ejereta so nore tukabuta ntungamo tiza twari turugendo rwa Kachina twarteka mbara ibyo nayo ni success yemiringo ebi consistency aho neberuho konke kintu cya monthly nano kugira ngo tukiteke o monthly really kikiru mwubuntu bwinge obuntakaterereze kandi kindo muri inkore cyarenge yitwine o music no mu comedy tutkabwine bantu binge ba sponsor abantu abari wiring kurugayo ukashanga umuntu aranka promoter nata musente so nchimanyisa nguburi kintu audience kunteka tekera either nyine kuteka musente zanje ninga nkabwe naba aba bantu bacyaba bujya ngo yakwa miliyoni yakora ki in most cases tubakanya munonga kandi ikindi nagira challenge cyo kujya ngo kagaruka yo kusoma Yesu ntishoma gukora imirumero ho twine kuzebe bitwine kunkana kiriya ni cyangu kandi nagwa nishaku umwana agwereye cyangwa kandi hatawuna hafa cyangwa ubunaheza bacarazi umwana umwe kandi korana wa TV West akajya tepsi waturemesa makuru nencha tumanya kuwagwa ha TV ya nekutrendinga nkomwezi kuona so nori abo kubambe nangogwe so ekintu echo kiriyo konka ninyetaga munanya abantu abarankwatire emikono Alex yabe nakitandika tinkajya ngo akatandika ine bingi bo kumuhagera konka no butakamanya up to now comedy store emeriro Alex wenka ninga ine ayine nkabandi ba partners so nyine kubwe nabandi abantu aba visionary tukareba twateka hemikoro yege kagendo misho kandi nanye tinkashikiriza buri cyumba am human being nanye ndi umuntu konka kukuseka umuntu nyankore kugira revendition kandi nimwe nimbasima mukatandikiraho namwe nde muswago munsi de muswaga mpena chabantu bamwizi bakwana ubwa kansara ni bugenda ubakikira abo kubokoza urumuntu mu mahango kore wabo uruhizo kampora ni musima akakora umuntu maba youtubers yakoze urumuntu mu mahango yabakwataho nyungani mbasa no kubiba kubiyo wade muswaga konka nkareba nimba namutera hansi kandi nimba nakora kubi so ati ntubasa kore ikintu hamwe tukore kikonka mugume
makaganya abo kuba itwe mission yetu anitwe nitekateka ntubasa kwa tutafutana cyangwa niwe itwe turi abantu abakwenda ngo nitwe tukuzore nyankore rikarive yahiguru kwikahari munonga konka biri kugendera mu karica yitu ombigambe bite birije bitakwemura bitakujwara kubigira ngo umuntu twara ngukuza kushisa komero ne kwanza wajuro kasigaza panti ngo kaza stage bato bakabona kwinanka kareba umwana umwe akana akora ku futere bikonde uba umwakara Bob Ndizar Museveni yazura kimwe wena ebyo ne bintu kandi ikindi ko kuba no manyo buhangwa content tekako atu wano makwevuga wano manye kirere no manye cyanzi no manye kishabo no manye kama no manye ebigambo just nikibikumanyisa it is easy kubikora mu joko biha mu joko kunka wabo tabyine uri kumanye by'abandi byonka to kumanya ukubirasisi noro ndahora hejo kahabona bare munonga arungi taba wabo enyama terara mukanwa enyama bitoka mu wabo urumutoko ugifutana batubiya ngo enyama tubagirira rero gitoko gibuzabuza konka finally enyame kwebe koraki oyegendo gimero kirwa ginyura kigiya yo garko yageze aho moyirwo gigaro gifutana sia konka finally genda so nebirungi nkwe kwambi yosya nanye nko kunkubasa kubasibura obereka China nane ngushaka turukhendera abantu batureba na munonga abana bari mu industry kandi na munonga apart nkeje ya comedy noreba hijire ba TikTok abingi aza noreba TikTok eji hino ko yizire umuntu nabasa ko ariyo arinka ngabushenyi ningarinka kazo arinka rushere bari umurisa konka ushanga ine following ga TikTok arukore ibintu byo bikutambura ninga ruko acting bya ko acting yokwe ushanga rukoro kuyabikora kona rero haruna na stand up iyo uri kwijoka shanga ngo ati nduza kuza stage ugambe bugambo tagire kubanza kuza kwirika gatora kuri futamuna sound effect tagiye futamuna sound effect biri bikushesa abantu abantu abo nani nyendagira kuwabegesaho uko umuntu wakubasa kunanka ko kubasa nubwo kubari mu cyaro kunkwa uko kubasa kukoza system yawe je nubwo kumayete ukabukora giye kukamatu nubu nakabantagize effect bitarumu ikinde kinkozire nimbasa no kuzahariya mu mishoga abantu presenting hoje cyo kubanza nyenda kubanza kwendeza birthday nungi yo mucuwitu Kariyan Kayima tekashikire kunkari ngira video jaheraze kugera neba yakire kandi yeta kabire nabwe murondo kumuri akasare ho mukaposti ezo mwabazonera we bari so umucuwitu Kariyan Kayima muharanje ogwe nanyeta papa sombwe nukana nkunda munonga kajangwa akanyegera ibintu byingi aruno bwangura keke nangwa gire tativa abantu bajya nkirebuka ni mwobora nyono kumanya ntakumanya nanye mbajya nkunda mwobore tawo kwa nasimya akabiri ukabambi yagumana mpikitini cha papa so ntwendeza amazarwa marungi we nabanywana bazizi na MC Kabargana nabandi buri umwe arukora cyangwa nangwa nabandi aba media abatariyeje nabandi bona ntubaramusya ba kansara amoni ba Jona media abana nibinji so ekikuru cyabyona neco kugira ngo banzo rebe bintu ebimunungo bo byesasire iwariye nakora ka video kawe kandi ko twagambire rebo buhangwa bwawe iyo no mango muntu yasharamu kwimuka kuza kuseturente zanje ninkora ya ka video niza mboreka ka video kandi ukuba kweshera nyoreka ukuba kucwe binyazi mboreka ente mbagikura batamahembe ente ntandika kugamba ente yantara nebegizire ekikutanisa cyozi nankunguneya ebyebyo ayinga ukubohera nukuwa mbeshera bata you get icumu ryine mugashoki irebe ryine mugashoki no basa gukora content omaremi yakeje ebiro utakabire dry ari umusheja no mweta kasingo George we akasingo we ni content ni tikumanya misho konka ni manya content aze gumerna chotero kandi bonere kandi netambara na munonga in fact ogwa kasingo nakira no kukwata abantu renguriya bakamukwata sisi munoriye kakwata no muntu wo mucyara tabero konka bwa message kubera mu den hati ni wo wakunu wo muhingi tandika kumanya uburo urakimanye uburo na waraji nibyo bintu bikukira yo kubona abo no munsi urakimanyiriwe nabona uburo gatereza ko tukendera uburo nbakwata
bahinga itaka baryosye bakeza kuryosye ishaka batimba barzumura barzuramura batekamwe insugo yoburo ukiba kweto kuba baheza oburo buzokwe buzikwa bukiba bwayerwana akazura kagwa bwatandika kugira butu bwakora bukura burumoburo na nencenzi bize ncenzi baziya matu no makwiye umwine nyoko bubona bo kwencenzi nazo urugo mburo bacha bagira bati ngo nobwo kuombera umwata bakora bagwiyamo ubiye bwaterera bagaraka butega enzure kigwa buterera bukitarika butu bwatandika kutaheba mu rubambe nabwo bwenda kutaheba muri abantu bakamanyira uburo kuko kubureka bubabuta ngo hatu bwawo bwo kugisha bagaraka babucyo imitwe yabo bugaraka bur barga barondo musana babanza babuzinga hamwe sangu bwakore imisango ngwezo ne baheza babuteka mu ntende babutwara babutamusana rero gutera uburo bona buceza ko mu maya gwo kubureka barete biti gutu bahuro buro baceza ngo hatu bwakomaho barete sekuru bagaraka babusekura manyobwe babuhonda atoko bakweto kusekura baceza bareto rugari batandika mu ruzungu cyo bakweta wino wing manyabubona babutamu akush baceza babwira baceza babushungura akush ngunu benda kubiya mama bari sama bari bongu babwagakora baceza hati ngutumanya ngwakoma abamwe barete muhogo bagitaburamo sumuhogo ketarazirwe na buro abwaci n'umutaburana n'abanyamahanga bagikwata bagisama abamwe babwe no enanga emengu bazitawe chome cha igurungu bagete siso kutu abamwe baterwa amashanyarazi ugira ngo buro bwabo nabona bwaheza bakwate nyungo y'abagihemba humuro dero babutamrera batandika busya bona burra uburo bukana uburo n'ubukana ubura bwakana ngwabwakana bwase okiba wajya ngo babwihura babwiyayo tubwabaje babutekaho mucuzu go kose babutamwe kina ngwejo neno ibisabona bwinoburo bukirwa bwasaga aho tureta katami wagaraka babusaramaraka ayizomujija bakatayira munywanu we yamuyima buro yakamuyima buro ata iki yakozere wakaguma namutebeza oyo kwebaza ko amare tuborekire atoburo ubore babugiremera mu mingi to kugimanyiwe kudakwe atereka amaze kutebeza mu rumwe mwene ko kwano bigamba byona ati nabaza batembe cishaka bayarya ori aza kuri ati manyo mu rumungu to kagumanyire borekire wareba buro kubonire waro kubonabona nicyo twabe tubwevugiro efuka no buhingire cyo cyevugo ate cyevugo cyo no efuka Nchijanguro refunde kagambiro muyizinganiye banzure katabiro rwanganire rufutanika nizo bwakuneye to murugo ajya kwire gumungiri bega nimbubega nkwate kinyambiso muri hamwe menyundo ya mwene kazense yazo de baba yisebesha cyapa kibarenga hize ngwijembere ryashurije no mushagwa rero kayitwa n'imini ryagikare nturine akatondo ryagonyero mu babarege ngo nabesiba ninkongotani tsaba yisiba yegendire urebo muzunguranga karwa barginga no waziro mwiro mukamo mukabaka bumwira kargabora yatanga shugonya na cumuruzo omuhini yagura byo mufuke yabire ege kabaransi umuriye gihanga kargitunya muzuro tura katonsenya guteka kabere nyakutubyamya ngikecuke mugire ngwe muri abere mwenda kumbuza z'amabara marunyumba hure bihimba byitu byenta cyeka muzazo buhura no bwonda rgariko kashince karantemere nibeba tarimbuza kagege nakabanyarwana kabisorura rwatubuze kizamba mu ndetere kibugoze jine na mazambarongo yitundu rwinga nawona kunenko yetu bire cyaka kikutwegera bihimba byitu byenta mne mukojya bamasiza bere yaganko na kigaba kigomba gombora mu cyerirwe ngambara rakanda ne cyanda byene pora tinka byese tinka byenzire tinka byangire konka nyenda biguze kitaguro cenzuro bwiyoga unze mugero ni witera nenya bitonga kubera ze biri gwara cube cusha nentonga byamarumbu mbande rekizama no mwe byagura mu ato mundire sigaleza iyo mwani we yevuga nimpika oikaburo manyabwacho aibamba mwewe mnonga mwewe abantu bari program eji kachina tukubasa kwezayo awere ndwasa kuganira none yakesa tuburiza kunya interview kujya ngo biweyo buriza wanzaka kumantureta topic emwe tujiganira tuburiza wantureta nejo ntumureta inkore media ntenda kugahindura makagega media so bitka China webare kuterezo bwire bwawe kandi nanyo wanje ba subscribing ya mutakoma waka China comedy mu subscribing y'ibirungi video na neji video nayo ntuzagitayo kugitekayo so twekunde twena following Facebook page ye TikTok YouTube base ko following ka China kandi woryo mu cyodo bire bambi tiwe wenka abantu bona barukubi ije tutambire Ojoro go mukidibo asiga ni base ko bano basakozo kubagawa abanda bariye
bitu kacana ne kushaba tukuhendera usibira abantu batureba kandi tugumizemo tuhendere program age ari ukubasibura ko kukira wabo kuba kubasibura munonga mu rugaho tenda ni mu mbenka ba TV mbaje o TV najyangu za kaga twakubyama ngwimo mutargaho itose twine bitanda mbwenu mutarga wari inkore media konkandi Valentine mheza kachina kandi ubwiro butwa maraha ibitwakuba twagamba mu bitasemeza amatugawe utsasira bo kuba turya abana babaki turya abana babantu tutasonu wakira kujya tibiti no manya musorongo gumwe so ruki 10 kikubina kamwe efume mwane kirara kashobya konka yasaba gukora ki mwe nito twashobya konka kutwakuba twashobya ari wo yo forgive us kandi wareba ngutine kutsasira nito tine cyo kora utureke niwe tureke bajango korwo mutwa kushaka kusasibota musasire niwe ko wasa yisigarize kibi umuri China twine fumu umuri China kachina ule umuri China twine fumu ngyanhangu ngucyanga haraga kachina cyo bayisanye kachina gereza anakumbia mera nikimanisa ngo ibare rukurebuka ibare niyo rukatari cyanga hanga tertera fuka ngambero kuba kubatiza abakene kuba kubatiza amazina atumanyi to interview yiteriye akakanka bahereruke ati amazina gawe nyine makweto enyono bajeta rukundo Asaf uyu no mukazi kare katugiye ngo uyu no mukazi katugiye nkunuwe patra katugiye nkunuwe Omega kare Omega makweto banyeta Asaf byabo kare katugiye Asaf hato muri China bamba kweta Asaf ukaswera Omega kumukuzara umwana w'umushiki numwetizina eryanyana muhereruke ryise so mwazara umushiki numweta Omega Asaf rero mwazara umwozo mwetoha Asaf Omega so hato mu China nico kurebera mbamba mweta Chongo aswera umukazi we Hongo bakizara umwozo bamweta Chongo Hongo bakizara umushiki bamweta Hongo Chongo hati nka Hongo Chongo yiza kashwerwa nka Jetiri hati bazara umushiki bamweta Hongo Chongo Jetiri bazara umwozo bamweta Jetiri Chongo Hongo hati nka Jetiri Chongo Hongo yiza kashwerwa nka Kingu Hangu yangu bazara umushiki bamweta Kingu Hangu yangu Jetiri Kingu Hongo basara umushiki so cyo kusanyira mu China bamweta Kingu Hangu yungu hangu chungu yangu chongo chunguri uhura mu chunguri ati chunguri umusiza naye abira ari chungu rero mukaza ati bakizaro mushiki bamweta ringi chunguri bakizaro mwozo bamweta chunguri ado musiza isakatu ino musiza arunke duka wano ukisaka au sentuka ruheduka arwe kizimemba cye arwe kigamo ncunkanga ati nkatwarubwira ndukwebuze kigamo ncunkanga nenki nabuze umusiza mukama we kizimbe yaje tata bakamba mweta ncunkuri ati mama bari kumweta hangamisho asonka kwata ncunku nasarao umwaye gwahangamisho natawuhanga syo cyabacunkwanga kunkiyo wakireba no jyangu ninkuru China kanyonka mara China meza 3 ka China tutakuzwara myenda training murukusibaho mwana maverusha maverusha moya ero muri China tukakwata ifumu nejyangu chingi yangu hungu wangi changi yanga gagara ka China nikoro takafiri kutaryezu mezi wewe mnonga abantu bakiga program beji program nekibozi mugume mutakargaho kandi nimbagamentu wabano ndebishani orukwenda video no basakuba no ikira bankore videography nangore photography bafite rebishani berunje atatinde ka China nsakuguma ntumuyengera kandi ntumureta part 2 na part 3 na part 4 otherwise mugume mutakargaho